Le ngoti lena yendeke namhla ngaleSibili eNthambama ngetithuba tensimbi yesine lapho khona-ke le loli yembutho wetekuvikela ingene kulesakhiwo sendlu la kwakhiwa khona-ke eMathayi eteteni ngaka-engine. Natifika tinsatseli talomsakato kulesigameko tikhandzeke le loli ibonakala ingekhatsi kulesakhiwo libe sesihibikile sekuhohloke ngisho nemafasitelo. Le loli beyikadze ibambekile ngekhatsi kani-ke belusito lwekucala bese baveleke bakhona kufaka ekhatsi beticishamlilo emaphoyisa embubeni baka-977 kanye-ke nalabanye bembutho-ke wetekuvikela babonakele sebakhona njengoba-ke le ngoti beyikadze ibatsintsa. Sive-ke besikhombisa kutfuka-ke lokukhulu njengoba-ke le ngoti beyitfusa kakhulu. Kube seke kuyavakala ukuthi-ke ekhatsi elolini bekukadze kunemshayeli nje kuphela. Kani-ke lababonile bathi le loli iphatanyiswe-ke ngulenye imotolo ngako-ke beyitama kuyivika kanye nalenye ikhumbi futhi. Yase-ke seyishayisa libonza lelisemgwacweni yandiza yeca-ke labanye bodzadze lababili lebe bahleli phasi eceleni kwalesakhiwo. Nasicopha-ke lo mbiko bese kulihora linye li-hour le ngoti-ke yentekile kani-ke bekusendiwa nje netaba tekuthi-ke kutakululwe lo mshayeli lobekasolo abambekile ngekhatsi elolini. Yena uvikele ekhumbini akavika le khumbi lo ngala ngaka right kwashayisa leli bonzeni ngoba iqhamuke seyindiza nje la. Hawu. Nayindiza ibekude yini bamfu lebe bakhona la emgwacweni. La mgwacweni kude labathinzekile because uvikele ikhumbi ifike emalana lelo liyaqhamuka seyindiza emoyeni lana behleli abanye bosisi labangiculo. Yebo. Simunye ubalekile walimala lesifololo lo munye akugena kwangalesitulo yameca ngenkulu kahle. Hawu. Kube behamba phasi ngayimfahla ngayibashayise bongiculo. Labo 4. Oh. Lokushathi njalo seliphelile i-hour solo lo mvu ale ngekhathi. Solo imtrepile. Okay. It's more than an hour solo Lo imtrepile. mzuzu uyokhanya kodwa. Ulangekhathi nanyalo. Nanyalo nje bazama ukutakulula yena bazama kumkhipha. Sola bakhona kumkhipha. Just because kube ne-impact. The impact ibe strong kakhulu. Yafike le loli yashayisa against the wall. Yafike yabe seyamoncoka. Mayimoncoka yasimsuffocate la ngekhathi. Ulangekhathi nje bazama kumtakulula. Ngathi siyathandaza kuJesu kusimana phila umntane bani. Emva kwelihora kube seke kuyaphumelela ukuthi lobeka ngekhathi elolini akhishwe. Sibeseke sesithathisa kuloyo-ke lochumanisa umbutho wembube nesive Superintendent Phindile Vilakati lovedile ukuthi lolimeleke kule ngoti ngulomshayeli wale loli kuphela lobeseke uphuthunyiswa khona esibhedlela kani-ke ngekhathi kulesakhiwo kude bekakadze akhona. Nginohlahla Thwala etindzabeni te-channel yeMaswati kuMathapha.